Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta ke step ke arpuway terik upunai naitung arajar arpuway. Ke seng samla maulai pelun kelalet ban kang tala kendit. Ya ke Martin, ke badon ha maulai mauyong. Bad hagani ke step kiladon bon teliki kalikit jabok kibala syak penpaino. Bad amshim la ailat yaki bakin one bread nyut hagani ke jakat he jabok ha Martin. Habaya keren baru presiden jong ke seng samla maulai pelun ubah Samuel Biam. Ulaong bakani ka jingkang tala ya ka Martin kadai hadin baka sorkar kam shimkhia AA ya ka jing yakren bat kila dep ban yakren kam menshwa bat menteri katanat penroisor uba snyab halang dhar uliatho kam menshwa kila aipor khat sausngi bat menteri katanat penroisor ula kular haki ba unlet jurep daladihi ya ka jinglong jingman jong ka Martin hanrei umshim lale kumba ula keren. Bat day na katakadaw ki kang tala no bat kani ka jing kang tala kanya piteng bet wat lakan long na ki benairu tat hadu bakan nadon ka jing ya pen bet bat ka sorkar. We have no other option but you have compelled us and forced us to shut down this. Jingwan jengi mentam setiap nak kalian sang sama pulun wan hang tala nak saya kini ke Martin kam tamrut nak mata kini ke medical waste kini treatment plan kini ke bang ngila dabuan berjurep haki jugi lai tiyau mesra hadian ketua kalau dan kejinya kenduk pada menteri penroisal pak seniap halang dahar dan nak kalian kejeng ketua kejinya kenduk kejengi ulah kular ba laku tangha haki tiyau tah postion nuan site inspection ni ban pe yaki jing bagi kenduk lembaga deka biomedical waste bakane Martin henrai kita kijing kular kijing kisulong sab kai ngi ngilai up ngilai burom ngilai adu pa bani kenduk adu pa office henrai umsim lo burom yang kijing ka angnut jeng pai ba nak song maulai tengi masih bementak step hang ni hap hang talaswa ngi masih ban hang pediang lain saya gini kali lemar kini kijing le jeng menteri penroisor kepeni ba umsut nyau ya kipai ba nak song jeng song maulai bat kwa hidup ban sipkya habei bat kini ke Martin namar ba imat ba kadega ke ba government kam dan jengi ono te kini ke bangim la ban priang kai phim burom yang ngi tengingin burom kum noi phi ta kadai we jeng ke bang ngi kendo te mentang sengi lakut ke deadline ke bang ngilabu por atayo te mentang sengi masih ban khang tala soi kini in sepek ke sarkar kan sim kemat sim jeng ke sarkar habei dei ba kini ke jinglang jeng kinyut haki snong ba fair haki snong ba fair jeng sorsolong kan haban ke ke sarkar kini benta ban solve ni ke problem. Ya kan ini lada kalian menteri profesor Syibkhia dan kini kan continue baik ke jengkang ya kan kang baik syakum ni ngin tempat songkai ya kan kakap kat bapim palak bensol namar ba kini gamin isu jeng kidang mulai kepala aslam ba ke lakwa ba kini ke Martin de ben mi nak nang ni kadi ben weng nak nang ni henry hadu mentar palak bensol dan benda Syibkhia ya kini kisikut tang hakejing keran kisikut tang hakejing kular bat kisikut tang hakejing penbit mit yang ni bat ong balayok Jakarta henry hadu mentaru iso ai ya ini ingin bersih hak penpai ingin hak penpai nak kimat sutu kini kali saya ingin libu berat kalau municipal buat kini bensim jika kreat kini kejing lek jengki kaba haduk kini lemak ke bangi poi berkata lain kini gadi kejing bom sutnyo dah bom sutnyo kum dengi sutnyo ingin hak penpai kini kali. Habis dia begini kebentar, dia mengilai kenduk yang menteri pensoi bak senior balang dahar. Kalau ada kerjanya kenduk, bak nak kalian jengirang bak, jaga senang mulai hibrok hoi. Begini keren ni kini kamat. Nak kalian kerjang kile,
Kita suatu nak plat ikut ni kemat nomor bakal ada kau ini isu ke bamakir kita ada biaya layak lembah empoi senoro dan nak yang jadi tanda betaki para nak song-song jok mulai tanda betaki nang song jok mulai tanda betaki ni nang girang bak song sekretari jok mulai keladon kerja kedua mengikrani kini nak kalian kejong kiru kim dan problem bat ngi habis bagani kepentak sama mulai pelun ru ya yang syang ila konkret ikatu kan kimat kimang ko ban present haka sarkar kamtam hau menteri kamproisor ba semua halang dahar kaban kong hi to ko ni step ki ngasim ki ban hang tala syai kemerten hadu bak sarkar kan le ai nak kebenta kan ka isu tidak hadim bak sarkar kelak wan ban kendu yang ni hakan ni kecaka ngin sapeni ke kita mengkuat ban le kaban kong kolong ba nak kalian kejungi hi ke mengkuat sarkar ban le kolong ba ban reduce ne wak no kumbasan pau ne nyopo persen ka wis nak ni kebadan apa ka martan kejungi le the no le landfill no shoi ngi ba bun ki tliu spo jente hill district ki tliu ki ba ti do yong tu belim pendap tu ki jaka balik sarkar kam sim ka wis ni pendap tu ka jaka pendokam ni ka wis kan safe tu ka jaka ti do yok tu ma phiru kata di kuai long pin reduce sanpo ne nyopo persen ka wis badan ha ka di ka jaka ra ki jaka le landfill ha ki jaka ka identify ha ki jaka ka ti do yong ba kum ta ter lada pimla ban reduce kini ka wis kumbasan po ne nyopo persen na kalian ka jungi bing lada be kren do berkadar porsinong hijong borok ka sinang pok molai benginum sya syu hidup ban the nyut ha kini ka jakahi bat na kalian ka jungi ngin di wat no ngi kinong sinang pok molai ngin wat no dagi jaka sewai pat pen biak no ki jongi jaka ki jungi ban na mata ka jing the nyut ki long ying ha pok sinang molai hi berkhoi ka baar kalong ba na kalian ka jungi ngin penbor baik ya ke sarkar ba kan tiit baik ka machine ka babiang ban treat ya kini ka biomedical waste plant kebadan kini ka jaka lada kan negrim sekala ban penbiang ya ka machine nak teknologi nak ka banta ban treat iki waste ba mi nak tu ka jaka klam dak ta ya kanu ka environment nak surrounding kebadan tu ka jaka ka waste ka ba mi na po ka negrim sekala lang hadu khandai persen safe dan syuk kena ke jingba nak jing syok siir syuk pat ba neki nompang di basa ak tu ka caka mereka ni pat kendiat rumdan golong kebalong safe nadong sidong kala feel ke sarkar hakani ka jing set up ekini ka biomedical waste plant amla sutu syu hakanu kurukam kirai ban set up ekini ka plan nomor wat kang kawai ke kriteria ru ki klam la ban fulfill te kalong ka jing leranya ka stik ke jungi ha bayo ikinong yalam ki bam pikir kibam da wat banyak ya ke bai ki de badle tena kalian ko jungi la sarkar kamla ban penbiang iki kor ki bor ki bakat kum kajuk ke pemerintah ngin khang dan permanently ya kani ka biomedical waste plant ke badan kani ka jaka bat sakawai bat kalong ba na kalian ko jungi hi imko ba kani ka syukut tang ha ka jingi keren ngi ba artayo mencuang ada bolanya keren ha kami jong minister ngila da biak keren badu ngila buram ya kata ngila ap ya kapur ngila a ya kapur ya minister buat banyak keren bat ngi mereka ni kejinglek menti ke jungu ke pen bitar sla yang ni bat menta ngimla batong ba minister kli tinggi balik sekretariat kadai ke bentar ke minister pun hapwan hang ni ngimla ban pediang batong badai mangi ngili sekretariat de minister pun hapwan hang ni kumbo ula kular unwan inspect ekini pengin 1% yaki ki jingkwa ki jungi habide bakani ke isu jong kamarten ke bentup ya ke solid waste bakamju ke biomedical waste sakawai ru kenang ba kenemlong syu kembalong kapur mencua baka syukut nak tang hal air ki jingkular ingin kerpa dak sarkar bahkan form baik dak komiti ke bahkan tuplang ya ki board dak sarkar ki department concern ke bade bahkan benta kumjuru ya girang ba sinong nangi nani pok maulai bat kumjuru na ki khot jangi na pok sak salam lai plun kenang bengi dia ban put din ka sarkar kalale namar ada kimle kumni ke sarkar ke sujat ke klub untuk pun teligi kam ki jam fin pat nyado gi building kini kita ki sujat lut balai bam don ke komiti ke babiang kani kalau ada ke follow up komiti bang kerpat yak sarkar bukan thung bagi yo ban monitor lang kini ke kam kenang begini kan poi khmat na kampoi bagi sungutu hakai ke benta bengi yang dikini kilong ki benta ba nakaliang kasang sama mulai puling gila pengkrea banyak keren mak sarkar ingit skam ba ka sarkar hi ada ka kwa pansol kini ki issue ada ka kwa ba nyo ke jing trelang na ki pat ba kan hap hi ban sngap biar kini ke jing jong nong mulai be kedu mentah namar kumbang cuang hang ni kajing smart utung nak marten tak ba kini mulai jungi bun ba ki bethe nyut akan ni ka
Martin hang ni andai maki kim yok mat ya kan jing smart utung detang mangi kinang mulai tinggi hapan perkat dia kajing jing kinang mulai ngimi nam ta kinang mulai ke jing hap banyak keren nam ta kinang mulai nam ta kajing ke jongki sekawai kalong kajing jong bayu mit kalwis kani kan warak sipun teli ki jingpang hang ni la thang ya borak ki kinyang jingpang la thang ha kani ke jaka kabakan thup nadu ki tuberculosis kanser buat mata corona tak yang jan rumlah mata thang senat sekata damang ni atu kalong sekata kum gini gerkom terekam terti jong sarkar ke jongi ha kanu kaliang kapiang sarkar mitu isu nadong sedong la isu pulam lut ke hukum terekam pakani ke warak ke jinglek ran ya kecelah hi borok kawai te nginget skam bala sarkar hi ke kwa ban poi thong jong jingjob Sobha ban wan khmat ban keren bat ngi ban sengap ya gini gijingpu gijungi khmat kenang ba ngi yo lang ke solution sarkar kan yo lang solution mi ke solution ke jungi kamdai na mata ban solve tang ke problem juga mulai solution ke jungi ngibu ban solve hi ke state berkawai ngi kamera solution ban solve tang ke mulai dengan wara ya ta ke model ke bolong ba kan solve ya borok ke state ke berkawai kawai ke jing perem kebahakmat bana kalian kasang sama pelun hakasur jeng kinong mulai kalau bagi perem ya menteri penroisor basnya bahalang dahar ya kajeng bam simkia ya kene Martin namar bang ong ipi bakam dai ka kamat ka bagi yo jeng mentoy bagi dan jeng mentoy tekim da simkia tan henry ka belungo bat ngi perem bah habidai bat kene ke shopping mall habidai bat ketika ka khandai la ka mall ka bagi mut ban set up hang te po MTC po khandai la hang te ya kene nakaliang Menteri Penroisor basnya bahalang dahar usim kia namar belayu ba imat uperkat nak bentak ke jingyok mentoy si jingyok je mentoy simet tekum kini kinong yalam kiba kastin kalabu ya ki bakin sensar gin a ki sensar ke bapakan dan bentak ki pajba jong celah brok hoi henry kum kini kinong yalam ki beset kelayo pajba menta ki perkat tan bentak ke jing mentoy simet ki perkat tan bentak bakin em tang para maki kata tak bemlong ke kum ya kini ke bentak hajing sala dak gila ben sim lun nak bentak kata kamul kan eu bakin sim luan ru nak bentar bakin yo pat bentit ya kecaka sakiwe gi bentar per jang stiet kenang balak ban weng no ing ni jing nang ni ngidan sipun suggestion hadir mengenai kenduk bagi rang basnong terus ngomong lai ke bangin a ke government te henry lah bakin respon kumni tangi ngihap ban penpau ke jing perem ya kini ke jing lek jang government te kini gi gi bagi kam ki bendon jing mentoy ki sim ki bendon jing mentoy ki bagi sutu bagi yo jing mentoy tang lady simet ki sim khia henry ya kini ke kam ke bakta yo ba aslam ba mlak ban lek kuno ru kim sim la sim khia kum kini gi gi ba ki bagi lagi mlak ban pliang bagi nong bagi pajba jang jela ki di ban sutu ngiyo gi nak sensar ki bokum no ha kini ke puar ke pemerintah kini ke jing angnut ke jongi bagi perem jur kum gini gi nong yalam tang yu nyut ru phim lak ban sensar phim lak ban pej na mata ke bahag biat jong pajba na mata ka koi ka khia jong pajba ke jing dan jong kani ke jing lek ya kini ke biomedical wear sang ni ru ke bolong layak ya ke biomedical wear sa arja khat real tapi kimi inti yu ke jela pila i tang jing sudah tang jing sudah jong jelah kini ke puar ke pemerintah ngimat ya sibun jing hagini kinang sensar tapi kimi inti yu ban yo ya ke jing sensar bapaka hapok setiap ke jong